Se fōmaruia le tātua tanu le nei fo ia sa tofi se fulma le whao kuso, ai o le whao popongo tala fō mai Sāmoa. Ua whaalia tunga lunga le sunga le fō mai au lungia papali I Dr. Tito Kamu, I le isi fo I wha mai le ua amata ntoi alia I mai, e tālu sia e le pipisi foi, o ne whaisi o no ngonga foi, e na ua wha mao ni o lo tāo fia pe tinga aina se tamititi tolu tausanga le matua le mao tangasangasi o le matua tua, o le wha mai o le meaning koukou, o le wha mai lea e tai tutusa ma le fiva whai ai, a tuwai o na whaia I eni tonga fitinga, e o ai lawa ina maliu se tamititi, ai wha pe na foi on pepesi mō tangata mātu tua. Ana nei tua tanu mai ei, mō sira fia, e se asiama. A pe o le komo na po le siama a fia ita mai tine e tukupe tasinga. E pe o le siama ka le nai siria meningitis. E kai peia o tusa ma le fiva fai ai, ko sia to titia ainga ma le meningitis. Ia e ia aunga na o le puai, fiva, ia next stiffness pe ti ngā le ua, ia enfan collapse ma. Ma fai na mau wale soifua pe are e vape ona tonga fitina. Whai loe nisi o fō mai si nia na fisota I eu telefou mo tangasa ngasi ulu matotua, o le wha mai e le fōu le atano o lewa, ai pepesi le ea, mai lenga ftia fo e whala au mea ti ngau na fō ia le niva ma le ti ngau le ulu, mai pepesi fo ile ea pea tale le tangata o loa a fia ai. Na whai loa fo I se tasi o fō mai, wa tele wha mai tu ngā wa a fia ia tātou whanau I le nei vai tau, o na le whai ti o le malasi angai fita le tino e te te atua I wha mai po lato immune system, I le tele o le pā leni o tau mawha o tau ma mawhai whanau mo tātou o tanu, e se mai I le te meleono se fulu fitu se fulu whaasoro mai I le valu se fulu, sa le tele le anu manfasi sa whaonga ina, ai sa tau ma mawha I le tele o whala au whaisua, e pe o le pirikaki ma le okaku kama. E lua se lau valu se fumale lima awheta la tupe a Amerika, o te toki mai se company insure le Pasifika mo Samoa, o ta ua le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company, po le PCRIC, o se tau se leni le visoswani atua I nia afianga po a inga na afia, e ngalu mai le tsunami na afia I Rusia le whaai unga na masina o tea, sa whaamawina le valu tesi ma le valu I le malosi mafuie. O le fionga le minister tausi tupe le atino lau timu ia fōwele se va ai, na ia tauli maina le siaki tupe na fō ina le company insure, ma ia whaai loa I whaamaumaunga e o atu le mita le mawalunga, o I ungalu mai le tsunami na afiai nisi o vaenga o le atino, mai o le se leni fo ua fō ina, o le asa ilia I lato umapo ainga na afia, e fesoa swane atu ia I le se leni. O se company insure na whaipa anga malmalo sa mo manisi o atunu o le Pasifika, e mwhai na fesoa swane mai te mea afiai se atunu I ni malafa le natura. Mai o se tūlanga le leifo I lona whingalo na wha alia, e una ia I nisi o atunu e le o whaipa anga manenei company, e le lei le ngā lurue wha atasi mo le te minei ua wa ai le telo swinga o ngongo le tau, ma afianga pe ona ua mōri mawina e lo tātou atunu. E o atu I le whase fulu alo mawhana o lo tāo fia pele mo tangasa ngase ulu matuatua, ia afianga tu ngā o le tenki fiva po le fiva pōna iwi, mai o se tūlanga o lo langolango I nai pēle sunga le fō mai au lungia papali I Tito Kamu, le whaawau pēa o na tāo fioa o ngā le whanau, se ia ngā I na whae titia le afianga o whanau mai wha mai, ai wha amalo sielu na iyo le atunu ma ainga te tasi, e wha ama mata wha whale na ia tinei no whonga e tautu fuai le namolo whiawea ia le siama. Ia aungu mela I le hapa ura le whasa fu, te le fo I keise sie tinga ina, le refer mai le motu tele I sala whai. O le toa tele o whanau I o lo tāo fia, wha e loe Dr. Lungia. A o keise sia, e whai ase tinga ina o tamuti, e o mai ase I turou, ura le whasa mo le shock. Pe ua lei roa sisi. Ia e whaafetai le rofa mareanga le leo le tua awara mai rona mana. Le iwi sita mai titi le na mai whai daruma whai lunga. Lea o wawai atu, ia ra ua, saunga le muma ua ola. Ma u whaamaunia mai foi e ulungia, e le o iai se whaai titi o le pepese le whaama I le nei vai tau.
Mai ua tau o na whia se fo e ngā lure whātasi e le soifua maloloina ma le atunu atoa e tina ia le namu. Mantua fo le vai teimu ni o le vai teimu e tauna mu ngala. Ia le vai e to udo atimu. Ia pei o le mea tā hua na le masa ni abatu i whautuanga. O le ngaruanga whai whātasi e tātou. Wale e sa ngā riva i la o ta whangai. Pea whape o la ae pae popo mo tingi pau ma me e toa i eile no fuanga e tautu fuaina. Le sunga fomai au lungia papali i Dr. Tito Kamo. E le whailua inga masani e lau tustala ma le komisina o le official komisio whainga pālota to le afuatu ia Felolo John Stanley le neiva yaso. Na ia to e whaamautu mai lo le whai numera sao le ua whaamawina o le au whai le o tangata o le atunu ua mai o na restala ma whaamaonia e whai le filifilinga po le pālota e sa ili ai se whainga malo fau i le maasina nei le aso lusa fulmaliva a toi ma le aso lusa fulmali fitu. E se mai i le whai numera na whaala au ilo le vai aso u tuanai a leo whai lo mai to le foa e se lau ma le tasi afe iwa se lau valu se fulmali tasi leo whai le lola pālota le ua whaamawina tusa lea o le valu se fulmali fitu pasene. Ai mo i lantou e pālota mō mua po le pre-polling i le aso lusa fulmali fitu o lo te tala perfa i te toa mo i lantou e restala e fia pālota i le aso ma to a tāpunia i le aso tō nai. O tala fowia, man real ni aso le tātou tino, wha soifoia.